I'm not 15. The fuck? No, bro. Are you femboy? Yeah. So you like men, right? Yeah. What's your type in men? I don't know. I mean, if he fine, he fine. Me, I'm fine. Yeah, boy. I gotta see your hair. I need to see the old fantasy. You want to see a photo? Yeah, let me see. Yeah, you're actually fine. I'm fine, thank you, bro. الفين بويز عجباني. Listen. Are you Marlon? I'm not Marlon. Where are you from? I'm from Egypt. ازيك؟ الحمد لله. Yeah. You want me to speak Arabic? Yes. انت منين؟ انت منين؟ احنا من العراق. العراق. بحب العراق والله. انتوا بتتضايقوا لو حد قال العراق؟ عراق. بتقول ايه؟ قول تاني كده. بتتضايقوا لو حد قال العراق؟ العراق. بنتضايق. بتتضايقوا يعني لازم اقول العراق. لا مش بنتضايق. انا اسمي جواد. جوال تليفون؟ جواد. اسمك ايه؟ انتوا مش بتقولوا حرف الجيم؟ جواد. جواش. لا بتقولوا اسمي جواد ازاي بالمصري؟ مش بتقولوا جواد؟ جواد. انت بتقولي ايه؟ لا خلاص احنا خلاص ما فيش حاجة. اسمك طب ايه؟ اسمي فارس. انتوا عملتوا ايه بقى في الفالنتين النهارده؟ كنا خارجين مع بعضينا. كنت واخد واحد صاحبي كان في عرض على الكابلز، فاهمه ازاي؟ فهو لبس باروكه. ونحن سوينا نفسنا ليزبيانز. لا راح المطعم كان مسوي عرض على كابلز، فهو تنكر زي مرة. لا مش انا هو. مش انا. انت عايش فين؟ انا في اوهايو. عارفه اوهايو؟ بتتكلم انجليزي كويس ولا مش كويس؟ انا لسه بقالي بتاع 4 شهور فبتكلم كويس يعني، بعرف اتعامل بس مش احسن حاجه طبعا. انا عندي 20. 19 21. انتوا اخوات ولا ايه؟ اسمكوا ايه؟ اسمكوا ندى وجواد. استنى عشان افتح. هو ايه الصوت ده؟ استنى الصوت ده من بقك ولا منين؟ يا ابني انت ما تعرفش ان اسمي جواد ده اسمي مذكر؟ ما انا عارف، وانا فاكرك بتقولي اسم تاني. بتصدق كل حاجه ازاي؟ مش بصدق. انا فاكر ان انت بتنطقي اسم غلط بالعراقي. مش كفايه عليك تجرحني حرام. ايه انا احلى ولا مارلون؟ هو احلى ولا مارلون؟ انت مين ده مارلون ما تعرفيه؟ لا مارلون احلى ولا انا؟ مين احلى؟ انت يا ابني انت يا اسطى. شكرا. بس طولنا قد ايه؟ 150. مين دي 150؟ مين دي 155 يا ابني؟ انت اطلع كبيرة. فوق 100. انت جواد 100. مين جواد؟ انا 162. انا جواد؟ يسامحك الله. لا مش 160. اعلى ولا اقل؟ 170. انت 170. يبقى اختك اطول منك بقى لو هي اختك. انت ذكي. انت هنا ذكي. This is Elon Musk. تتوقع طولها كم؟ هي انت 170، هي هتلاقيها 174. 73 صح. اطول منكم برضه. ولا انتوا بقى بتحبوا الولاد الطوال برضه بقى وكده لازم يبقى 190 و200 سم؟ طبعا. امال عايزين يعني واحده اقصر مننا ولا ايه؟ طيب لو جالك طوله 180 مثلا. لا. يلا ماشي، بالتوفيق ان شاء الله. صباح الخير. صباح النور. حي الله الشيخ. يا عم انتوا فين من زمان يا عم؟ حبيبي يا اسطى والله انك وحشني. انت من وين؟ انا من اوهايو. ايه يا عم انت منين؟ من مصر؟ انت من شبرا ولا منين؟ من المحله. تعرف المحله؟ اجدع ناس. أيوة. المحله دي بلد الجدعان. تعرف في المحله بناكل سندوتشات مكرونه. سندوتشات جدعان؟ بناكل الجدعان. انتوا تمسمسوا عليه ولا؟ افهم بناكل سندوتشات مكرونه. سندوتشات مكرونه ليه؟ في المحله دي من التقاليد. لما تيجي المحله هعمل معاك مش حاجه المحله يا عم.
ليه مش عاوز تاكل سندوتشات مكرونه مش عاوز سندوتشات مكرونه يا عم. بالطريقه المحلويه؟ يا عم ما بحبش سندوتشات المكرونه انا يا عم، انا بحب براحتك يا اسطى بقى، المحله فيها اكبر برج، في تاني اكبر برج عندنا برج الساعه. انا هروح اعمل فيه إيه يعني؟ مش هتقعد عليه لا. تستقبل. طب انت ساكن في اوهايو؟ ايه دلوقتي؟ لا يا اسطى انا فاتح VPN بس والله، عشان بحب اكلم الاجانب. تربر العربي يا عم. صح، ما كله بيشتم يا اسطى بقى، كله هدخل يا ابني في ايه يا ابني، انا ما عملتش حاجه والله، كلهم في حرب الكترونيه، انا ما بعرفش انا اتخانق على النت بصراحه. انت عارف تتكلم انجلش ولا بتتكلم مع الاجانب بالاشاره؟ لا بتكلم كويس. بتتكلم كويس؟ انت شكلك ياض مش محلاوي. يا عم انا محلاوي والله، ده انا من قلب المحله. What did you do in Valentine, bro? I grabbed my right hand and I chopped my chicken all night. All day, all night. Wow, that's good, bro. Today, at this time, You fucking with the motion? 6-7. Why is Yeah. that? We're a man, by the way. No preference. What you doing, bro? No, your preference. What did you say, bro? Amen, beautiful. Spotify. No, just my. اسمي فارس يا اسطى، عامل ايه؟ Okay, she need a boyfriend. No, not me. Yeah. She want a boyfriend. She just break up with her boyfriend. Me, I'm just starting because I have a crush and I don't know how to say it to my crush. Anyway, so that's not me. Okay. Okay. Chill. Wait, Chill. what about you? Okay, I got I it. know, she's crazy, right? I know. Sorry. Okay. Do you have a girlfriend? No, I'm always single. Why you don't have a boyfriend? You so why? Not because not about looks, because I don't want to, you know. If I have a girlfriend, there always gonna be problem. I don't want a problem, you know. I'm peaceful guy. Oh. Yeah. How? You think I'm the problem or her the problem? No, I don't mean that. Like, Oh. Okay. yeah, I don't mean that. Not about you. I mean like everybody, you know. Like everybody like me too? Stop, please. No, you say everybody, so I said Stop. Yeah. Okay. Chill. Why you screaming? She said that. Are you Cuban? No, I'm not. Where? Colombian. I'm not Latino. You're Moroccan. I'm Egyptian. It's bad. No, it's good. Okay, why you surprised? Because you look Cuban a lot. You look really Cuban. Egyptian are cool. No, I love Egyptian. It's just that I was shocked because I would say you look either Moroccan or Cuban. South American. Yes. So what did Okay. you do in Valentine? But nothing. I don't have a boyfriend. Everybody's single here. Everybody in this app like single. See, if I had a boyfriend, I wouldn't be here. So you're looking for a boyfriend? No. بص لي كده ليه؟ يا اسطى مش انت والله. ايه؟ مش انت، كان في واحد قالع كده فكنت مستغرب قوي. بيقول ايه؟ مش بيقول حاجه، هو قاعد كده قاعد وما اعرفش بيشرب حاجه بيشرب ايه؟ منظره غريب، ما اعرفش. انت منين؟ من مصر. منين من مصر؟ من المحله. اجدع ناس. حبيبي يا اسطى. حبيبي يا عمي. I think you are Dominican. Dominican? No, I'm not. Venezuela. Nah, you know I'm not Latino, okay? Somali? Somaliland, Nigeria, No. Yoruba, Egypt. Oh. Yeah, I'm Egyptian. For real? Yeah, I'm Egyptian. You look like Tutankhamun. Tutankhamun. Oh, yeah, the goat. He's the goat in Egypt. I'm 20. God damn, you can fuck all the beaches in Egypt. No, in Egypt we can't do this. It's a haram. I know, haram. Yeah. Yes. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. So what did you do, bro, in Valentine? Nothing. What did you do? Nothing. Nothing, man. You're single.